Belren News. Mapungo Karochidzwa Maremba. Ndo livhuwa vhukuma zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo. Kha tshifhinga tshine kilima ya khou shanduka nga u ṱavhanya, ndi zwa ndeme u dzhia tsheo dzo ḓitikaho nga vhuṱanzi ha saintsi. Izwi ndi u ya nga tsedzuluso ntswa yo gandiswaho kha Earth System Science Data. Borasaintsi vha ri mufhiso wa ḽifhasi wo gonya nga digiri nthihi khoma raru sumbe nga ṅwaha wa 2025. Hu khou anganyelwa uri mufhiso u ṱuṱuwedzwaho nga zwiito zwa vhathu u ḓo gonya u swika kha digiri nthihi khoma ṱhanu nga ṅwaha wa 2030, tsedzuluso yo rangwa phanḓa nga Yunivesithi ya Leeds. Ngudo ntswa yo bvisela khagala uri vhupo ha dzithavhani vhu vhulunga khaboni nnzhi mavuni u fhira zwe zwa vha zwo vhigwa tshifhinga tsho fhelaho. Vhasedzulusi vha ri ho vha na kuhumbulele kwa uri vhupo ha dzithavhani vhu nga si vhe na khaboni nnzhi ngauri hu dzulela u vha na mukumbuluwo na uri a hu na mavu manzhi. Tsedzuluso yo rangiwaho phanḓa nga Appalachian State University yo anḓadzwa kha dzhenala ya Science Advances. Ṅwedzi wa Fulwi u vha wo sedza mutakalo wa muhumbulo wa vhanna. Vhunzhi ha vhanna vha ḓifhirisa shangoni vha songo amba thaidzo dzavho na vhaṅwe vhathu. Mushumela vhapo u bva kha tshiimiswa tsha Light Care Institute, Vho Thomani Gomba, vha ri tshiimiswa tshavho tshi vha na madzulo a u thusa vhanna. Kha ri pfe vha tshi ṱalutshedza. Okay, ro sedza mental health ya vhanna kha maanḓa ro sedza kha musi no ṅwedzi wa June une wo to sedzesa nga maanḓa kha mental health ya vhanna. Vha ḓo zwi humbula uri vhanna ndi vhathu vhane vha vho ri vho aluwa vha tshi khou ṱalutshedziwa upfhi munna a lili, munna ndi uri u tea u swika hune a habara feeling, ndi uri dzi pain, ndi uri zwi amba uri musi munna a tshi khou ṱangana na vhuṱungu ha tea u amba. Zwino musi ro sedza nga maanḓa hei issue ya mental health kha vhanna ndi issue ine ri khou ṱuṱuwedza vhanna uri muthu ha tea u fa a sa khou amba, muthu kha ambe. Heḽi fhungo ḽa uri men don't cry, men don't talk, men, ndi hafho hune ri khou wana uri ri tshi sedza dzi mbalumbalo ri khou wana uri vhanna vhanzhi ndi vhone vhane vha vhori vha vha khou ḓi swika hune vha dzhia legal ḽo ḓi vhulaya kana u ḓi haṱula vhutshilo nga nṱhani ha uri vha swika hune a vha ḓivhudza uri ha vhone a vha ambi. Zwino u amba ndi tshiṅwe legal ḽo thoma ḽine vhanna vha tea u ḽi dzhiela nṱha khou ḓiwana vha khou tea uri vha wane thuso. Vhanna vha tea u bva kha kukumbulele kwa uri hai nṋe thi ambi, ndi uri muthu wa munna u tea u khwaṱha. Ndi hafho hune ra wana hu na mabulayo tshiṅwe tshifhinga vha tshi wana uri ngori munna ha ngo swika hune a ṱhaṱhuvhiwa kana u swika hune a thusalea kha uri a kone u ḓivha na zwa uri musi o ṱangana na dendetanda kana o ṱangana na nyimele i konḓaho u tea uri a ite mini. Ngauri ho no fhaṱea kuhumbulele koku ko uri sa munna u tea uri o ṱangana na mathada a imele mathada sa munna. Ndi hafho hune ra wana uri vhanna vhanzhi vha na mathada. Zwino sa tshiimiswa tsha Light Care Institute ndi hafho hune ra ri khou thusa vhanna uri munna kha ḓi gudise u amba, munna kha ḓi gudise u ḓiwana a tshi khou humbela thuso. Munna ri songo vha na vhanna vhane vha vhori vha dzula vha sa ambi ngori ndi zwiṅwe zwa zwivhangi zwihulu zwine zwa khou itisa uri vha wane vhanna vha khou ṱangana na dzi problem kana vha khou swika hune vha ḓi dzhia vhutshilo kana vha ḓi haṱula vhutshilo. Zwino sa tshiimiswa tsha Light Care Institute ndi hafho hune ra vha ri khou thusa vhanna. Ri vha na madzulo every month kana on a quarterly basis hune ra vha ri khou thusa vhanna kha uri vhanna vha thusalee, vha ambe, vha ḓivhe uri musi vho ṱangana na nyimele i konḓaho vha ite mini. A khou guma ngo rali mafhungo e nda vha farela one. Nṋe na vhone kha ri ṱangane mafhungoni tshifhingani tshiḓaho. Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vha endedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini hu tshi katela na u welekanywa mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vha endedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenelela vhuṱambo vhufhio na vhufhio kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service. No place is too far to reach.
zwino ri tshi khou amba vha nga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini Belran Brands i hanefha tsini na vhone ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo khophi ya basa 3 months bank statement na proof of residence u bvapo tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana kha vha rumele whatsapp zwino 072 019 5843 Belran Brands ndi vha hadzimiso masheleni vho ḓiṅwaliselaho. Are you a survivalist entrepreneur in the Vemba district? Belran Brands is here to back your hustle. Get a loan from just 500 rands up to 4,000 rands designed to grow your business. All you need is 6 months of bank statements, 6 months of sales records, your South African ID, and proof of residence. Apply today on WhatsApp 07201958843. Belran Brands, empowering entrepreneurs, building communities. Terms and conditions apply.